Well, it was a really nice and tough week on the sea. I like the most that it's really dynamic in its racing. We get some coastal races with navigation, where we can test our navigation skills, and also some, as we call, Olympic distances, leeward and windward races, which are nice. So yeah, all in all, it was a really nice week. Spraigi, vējš dažāds, spraiga burāšana, interesanti konkurenti, un tā mēs arī burājām. Brīnišķīga komanda mums. Labi pavadīts laiks, un apskatīti gan Latvijas, gan Igaunijas ūdeņi. Un grūti iedomāties vēl kādu lietu, kur tik daudz pozitīvu emociju var dabūt. Tā kā tas jādara. Nedēļas garumā. Today's race for us was very fun because we have 3 similar boats in our group. One a little bit different from the rating system, but similar from the boat speed. For us it was good racing. Neiztikām bez upuriem, nokilījām pusotru spinakeri stiprajā vējā. Bet jā, tā arī ir pieredzīta, kā nedarīt, teiksim tā. Nu, mums tāda mācību sesija dārga cena, bet ir ok, nesūdzamies. Visas zināšanas labas, ko tie iegūst. Šitā gora paņēma diezgan daudz spinakerus, ne? Jā, šitais gors diezgan daudz spinakerus paņēma, un mēs tā kā nebijām vienīgie spinakeru upurētāji. For us, this was especially today a little bit too much wind, because we were just 4 people, and sailing against the wind in this weather would have needed like 8 people, not 4. Dabujām visu, arī ar grotu pa galvu, gan arī kaifiņu skrienot pa viļņiem lejā. Man kā organizatoram, lai kas arī notiktu, svarīgi, ka dalībnieki ir apmierināti. Un ja dalībnieki smaida un priecājās un labi pavada laiku un izbauda šīs sacensības, tad man liekas, ka tas viss ir izdevies un tas ir tā vērts. I like to say thanks to our team. It's a super team. I think the best in the Estonia, in Latvia, and Lithuania. It's a very great event, very funny, very good organization.